Na samo 15 km od centra Zlatibora nalazi se selo Dobroselica. Za nastanak imena ovog sela vezuje se jedna lepa i zanimljiva legenda. Prema legendi, car Dušan Silni je ovde došao prilikom povratka iz Dubrovnika. Seljaci su mu priredili doček za pamćenje gde su izneli razne đakonije. Dirnut ovakvim dočekom, car je bio upitao za ime sela. Kada su mu seljaci odgovorili da je stigu u selo Zloselicu, car je odmah odgovorio da se od danas ovo selo zove Dobroselica. Zbog toga se za ovo selo i dan danas kaže da u njemu žive dobri i vredni domaćini. Potrudit ću se da u narednom trenutku i sretnem nekog od domaćina, da malo popričam sa njima kako ovde žive, od čega žive i čime se bave. Ako želite da doživite Zlatibor na pravi način, vi jednostavno ovde morate doći. Pre svega, ovaj reljef Dobroselice se sastoji od velikog broja brda koja mame posetioce da uživaju na njegove vrhove. Takođe, ovde je sačuvano i nekoliko pravih starih zlatiborskih brvnara i ono najlepše od svega, ovde se nalazi jedina prerast u zapadnoj Srbiji. Pre nego što uopšte krenemo u obilazak prerasti, želim da vam kažem da ovo selo nazivaju još i srpskim Hollywoodom. Ako niste znali, ovde su snimljeni mnogi naši kultni filmovi, a ja bih posebno izdvojio moj omiljeni naš film. U pitanju je Crni bombarder, kada Crni upravo ovde doziva kišu. Ja zapalim vatru. Padne velika kiša. Da znači ja sam dozvao kišu ako sam je samo zato zapalio. Znaš? Ovo su upravo jedna od starih zlatiborskih brvnara. Dragi moji prijatelji, već je postao običaj da kada obilazimo Srbiju isprobamo i njihove domaće specijalitete. Kao što vidite, sada ćemo probati šljivu sa dodatkom nane. Vi ste spremali? Ja, lično ja, slično. Živeli? Dobro mi došli. I što kažu, srećno sastanje i viđenje. Je li dobro? Odlično je. Osjeti se nana malo. Osjeti se nana, jeste. Ali ona nije jaka da vata za grlo, nego dole ide, znaš. Ima lepu boju, baš interesantna boja. Jeste. A posle ozdo deluje, znaš. I preko leta, vi ste ovde ili? Ovde i leti i zimi, sve. I leti i zimi, znači? I leti i zimi, imam ovce, imam svinje, imam vrt, imam sve, Pravo domaćinstvo. I deca mi dolaze i tako, juče sam išao dole u Urce, imam 5 unučadi. A, to je lepo. 4 unuka i 1 devojčicu. Jednu devojčicu, svaka čast. I juče ti je 5. reći unučetu bio krštenje. Krštenje. I tako smo ga krstili dole i tako. To je lepo. Deda došao sinoti ovde i... Jel se popilo malo? Malo, moralo malo da se... Odneo deda 5 kila. To je deda. To bili kolege, to bili drugari, to bila familija. Deda svaka čast za rakiju. Tako je treba. Nema ništa bez dedine rakije. Ništa bez dedine. I moj deda peče rakiju, to je obična šljiva, mislim da je ranka, nisam siguran, ali je isto kvalitetna, ali ovo mi se više sviđa, zato što ja volim nanu. Baš se malo, ima šmek taj nanu. Pogledajte kakav je to venac. Da. Baš je dobro. Pravo. Ništa, to vam je najbolja domaća rakija sa Zlatibora. Najbolja domaća sa Zlatibora rakija, bez dodatka šećera. Ima koje gde ljudi, a ima i vraćaju onu džibu, pa dodaju šećera. To već nije to, gubi. To je vešta, to nije uopšte ono prirodno pravo. Ali ja to pravim baš onako za sebe. Živjeli još jednom. Hvala na gostoprimstvu. Dragi moji prijatelji, kao što sam rekao, najlepše ostavljam za kraj. Iza mene se nalazi veličanstvena prerast koja je jedina u zapadnoj Srbiji i do nje se, verovali ne, dolazi kolima. Znači nema muke, nema pešačenja, jednostavno kao što vidite asfaltiran je put. Ovdje sam parkirao pick-up i sada je vreme da uđemo unutra, gde ću vam malo kasnije objasniti kako je nastala
Da biste mogli da doživite Zlatibor na pravi način, najlepše sam ostavio za kraj. Iza mene se nalazi Prerast, u narodu poznatiji kao Jemčanska pećina. Inače, Prerast se nalazi na samo 1 kilometar od centra sela i do njega vodi dobar asfaltiran put. Ono što je najbolje, to je da je ulaz potpuno besplatan, tako da do ovog magičnog čuda prirode deli vas samo dobra volja. Ako niste znali, Prerast predstavljaju geomorfološka čuda prirode u vidu prirodnih kamenih mostova. Ova Prerast na Zlatiboru je dugačka čak 48 metara i sa svojom visinom od 16 metara predstavlja jednu od 6 najvećih u našoj zemlji. Ova Prerast je jedina ovde u zapadnoj Srbiji i moram da priznam da izgleda zaista fascinantno. Međutim, najlepša, najveća i najpoznatija Prerast u našoj zemlji je svakako Vratna, koja se nalazi u blizini Negotina. U centru sela nalazi se crkva Brvnara, koja je posvećena proroku Iliji. Legenda kaže da je crkva podignuta tokom noći tako što su pobožni meštani na svojim zapregama preneli celu crkvu sa susednog brda nakon što su čuli da se Turci spremaju da je spale. Ova mala crkvica je veoma identična po svom ulazu, zato što je ulaz, verovali ne, samo 50 cm. Dragi moji prijatelji, kao što vidite iza mene se nalazi tabla, u pitanju je Tamničko jezero i mnogi od vas nisu ni čuli uopšte za ovo jezero, a ovo jezero je, verovali ili ne, jedno od najlepših u našoj zemlji. Ono se nalazi na magistralnom putu Zlatibor-Podgorica na nekih 15 km od Zlatibora. Najbolje ćete ga pronaći tako što ćete u Google mapi ukucati Tamničko jezero i posle nekih pola sata od Zlatibora ugledat ćete malu tablu na kojoj piše jezero. Odatle skrenete levo, idete nekih 200-300 metara makadamskim putem, parkirate svoj automobil i kao što vidite jezero se nalazi na 200 metara. Koliko je ono lepo, pokazat ću vam u narednim trenucima. Inače, ako nešto volim, to je da otkrivam vodopade i jezera. Za ovo jezero bukvalno sam čuo i ja pre nekih mesec dana, kada sam slučajno na Google mapi nešto tražio i video malu plavu površinu. Tada sam ukucao Tamničko jezero na Instagramu i ispalo mi je par slika, mislim da nema više od 50 do 60 slika i ovo jezero je po meni najlepše jezero Srbije. Jezero nije toliko veliko, ali kada vam budem pokazao njegovu boju, bit će vam jasno zbog čega će ovo postati jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija Zlatibora. Na pola puta između Zlatibora i Zlatara nalazi se skriveni biser prirode i jedno od najmagičnijih jezera naše zemlje. Ovo jezero je mahom nepoznato zato što ovde nema kafića, restorana i uređenih plaža, već do ovog jezera vodi strma makadamska staza. Tamničko jezero je dugačko 70, a široko oko 40 metara. Najveća dubina iznosi oko 8 metara i ono što je interesantno to je da je, zahvaljujući prirodnom okruženju, ovde nema vetra i talasa, tako da je voda dosta toplija nego na drugim jezerima. Do pre 30 godina rudari su u Dragalici, dok su kopali i tražili, formirali ovo magično jezero. Tamničko jezero je nastalo u oknu bivšeg rudnika, kao što vidite, i sa koje kod strane da pogledate ovo jezero, opčinit će vas njegova tirkizna i čista voda.